Komunidade Aimeti Laran Preokupa ho Fiu Eletresidade nebe tabele torai e Estrada ninin, tanba Fiu Ameasa ba Vida. E a semana liba parte empresa pública Eletricidade Timor-Leste fofiar ba companhia balung dada Fiu Eletresidade e Estrada protocolo direção BEMO 06 e a área Aimeti Laran, aldeia São José, suku Komoro, posto administrativo Dong Alesu, município dili. Mai be e lorong hirak ne, companhia nebe dada Fiu ne, la organiza di diak Fiu Sirane, ho di Fiu Ameasa ba Vida, tamba Fiu Sirane balung tabele torai. Ho situação ne, comunidade nebe hela e a área referida, husu ba empresa pública Eletricidade Timor-Leste, at fu atenção ba companhia nune bela organiza Fiu Sirane hodiak. Ne tava sate mani bel mamonta halete. Agora ni so hele hai ne kan cidade agora tava mai dara Fiu to mai so hele companhia cabeça sansa ni ala tango job. Ne mau suba EDTL tem mai have perusahaan ainda nebe maka Fiu ne. Dia be foti ni dada ku be hatama mai dada tawa astia pa hodi label latang ira. Agora ni latang de kevai. Pois kaya tamay tama sama saya fato ko umaga. Iya la Fiu lete makaveta sama ni kuak dada mo sambu konselet na fating leteng. Ami sinti am preocupa tamami ya uang barak. Am husuba be EDTL sia hal favor bele mai be dada Fiu ne lalais para la bele halu preocupa ba ami komunidade. Tamami uang barak usik leker hela ansane ami mustak ba amne uang sira. Ne tamba ne ahi laos be tamba mi uang barak am preocupa kala tamba usi ke lansane ne orsi fofal impacto mai ami komunidade sira ne tama malau kala tauk ma ko sida emane buat rumah maka sokega lai Fiu rumah kai sira rumah monokari sema to be tanggung jawab pirane ya usuba kompanya are masih Fiu sene bala ta Fiu no usai tanya mana? Sekarang masih Fiu ni ba, tamu usi nungguan kalau sana ne lo siapa ne sidari dilin, na usah borboti lah masih Fiu ni ba. Fohanoin kata kia fulang hirak liuba acontecemos Fiu Eletresidade tabele to iharai anesan audian Kolmera, Komoro, Delta to Kampung Baru, no Fiu Eletresidade balung to kotu, hodi bobardet ba ai sira iha dalang ninin, no balung monuhela iharai. Alenene servisu EDTL nebe makhalo instalação Fiu Eletresidade ba komunidade nia uma, balung daradeit husi komunidade nia uma lolon, no la usa besiring rumah. To notícia ne publica zemen sidau kalau konfirmação ho parte EDTL, tamba lorong feriado. Abrão Amral Denis de Melon zemen.